Sa unin fai nga malanga arka ko para mia fika sang kalwai alu le. Ele fongo vanga le fongo fa va malo sa fa Afrika sa ke man ko mai. Ya, fai mai langa va ai ngai fale olo. Ya va business class ka ulengi sengo fai la kulo ngo fo ku New Zealand ya so mal par mia o New Zealand. Sa ngo fo kalang yo ka par mia. Ya alwako kui Australia I Perth ya so maile palmia Australia an balen malanga pe ama se sfuru kulai alu oi Afrika Sau kia ai ale sukalaki ale palmia Australia o yang New Zealand ya kong lapis ya wa or palmia ka ko e onga kong Australia I New Zealand ai ale skalakia palmiang isil kong lapis waya ko ka ko ingo tor coffee ai ale fa mai mau ya skalakia fa mai ro mark malo o street why you throwing the chocolate away for fa mai ya palmiang isil there's a lot of chocolate in New Zealand kakumaro. Ya, ala ka alu roade palmia o Australia lang ket fong ya. Pe. Kong lapis. Why kong malo? So kia ifori fuck. Hey, what are you doing? What is that for? Why you throw your phone away? May palmia Australia, too many phones in Australia. Why ka koko inga o lumala. Sa fa ides pasa si ora sainga. Ora sainga le. Nga le ku ko ka ko inga u mara sainga ai ko fa fo male malvale. Wo fe e yo ngai palmia ngi sila Australia. Hey, what's wrong with you? What are you doing? Fa mai ka ko in too many Chinese in Samoa. Fa ko fo.